sak ringa zoram tha kan lo chon amasa in Zofa journal projection clear te jibai ule Thawhtan ni tuk Chanchin Ngaihthlak Tur Te Central YMA Chuan Raltlan te Chungah thu Chhuahna nei Shan State Sotlam Kholza Samsari Pakhat Tuiin a Chim mek Shan State North Lam chu Military Council SSE 10 jet fighter Hmangin an bom Lian Avangin Nipyidaw a civil assembly pani an Boral in somthum patum Tham Ralin SSC somni an Boral Lian in Kalay Township a Chim mek Zofa chu UFC in Khelhna a Hnehna Chang Tahan Khuaah Rukruk Hmang Pakhat chu Tualchhung mi ten an man tuna Chanchin Kim Chang zokin Central YMA Chuan Raltlan te Chungah thu Chhuahna nei India ram Mizoram state Chungah Raltlan mipui te Hnehna Central YMA Chuan thu Chhuahna nei a Raltlan mipui ten andan te zoma za sak turin ngen nan nei ani Central YMA thu Chhuahdanin chiarna kan ron nei don ani Pakhatna Mizoram Chungah Myanmar Bangladesh le Manipur atanga Zofa unaw sa himna zonga ron lut zong ten Mizoram anom chungin ramdan le khotlang inrel bolna anzom tur ani a ram le khotlang du lau zongin anom tur ani lo Hnehna Raltlan te hi sarkar le khotlang du lau thil sumdon na le rui hlo laka an in hnam hnoi tur ani lova Khuaah le tui thatak anga khosa tura baisei anni pathumna Raltlan ten sarkar shepuina le phalna lo chuan ram le in an nei theilo Avangin hetiang lo nei tum an ompo in YMA in shepuina azia sak theilawang palina in le dor lua man chungchanga mi lua lai aman sang zoka lua la nemo lua sak emoti lo turani pangana Myanmar le Bangladesh atanga Raltlan te hi India Khuaah le tui anni lo Avangin India Khuaah le tui te chawin an nei tur voter ID Aadhaar card birth certificate tribal certificate residential certificate driving license vehicle registration te nei tumin ma an la tur ani lo danin a phal lo thil sumdon na le rui hlo do konga theito pin sarkar le khotlang an thopui tur ani pasarina Raltlan te hi Raltlan anni ange in dudu na hmuna in son kwal lava an omna hmuna omreng tura baisai anni parianna branch group le sub headquarters YMA ten mani huam chung theva Raltlan te din hunzir chianga vilwai reng tura baisai anni a kan unaw te anni Avangin tanpui an ngai chuan theitop chhoa tanpui turin kanin nge nani Shan State North Lam Kholza Samsari Pakhat Tuiin a Chim mek Shan State North Township Ilikana September ni Khuaah atangin September ni sompanga thleng vanrua tui atlak Avangin tui chuan Sanglam apanjela Kholza Samsari Pakhat chu Tuiin a Chim mek thu an khochung mi ten an soi thi le hliam le mi bauti omin chan chuan hna thok tu ten electric le internet a omlo Avangin Chanchin initiative a har sat thu te tangmi ten ei le in tui tha le puanlum an mo thu te soin chan chuan hna thok tu atam thei angber an ma mo thu an soi Shan State no lam chu Military Council SSE 10 jet fighter Hmangin an bom Shan State North Nautru City chu Military Council SSE sipai 10 September ni sompali Zinglam dar sompakha lemini somnga PM Boral Khan jet fighter Hmangin pangzanga arit bom Lian nen an kapa Tualchhung in thanem takchia in nuna chan ero an omlau September ni sompanga Zinglam dar ni AM jet fighter Hmangin kanon le ani a meiche pakatin hliam tuarin voiria tha jet fighter Hmanga Tualchhung ka ani thu an soi Myanmar Lian chuan mun ranga chianana satak athlen mek laya Tualchhung mun ranga jet fighter Hmanga Military Council SSE 10 an bom tamai chu andem hle thu an soi Lian Avangin Nipyidaw a silver somli pani an Boral in somthum pathum Tham Ralin SSC somni an Boral Nipyidaw a Township pariat omin Township panga inchiat atoka Takong Township atangin September ni Pakhat atanga ni sompanga thleng vanrua tui asura mi somli pani Boralin Tualchhung in somthum pathum atham rala in sangthum zaria somko pakha chu Tuiin a Chim thu Tualchhung mi ten RFA a an soi Silver somli pani ruang charni ma se
Mibaw an la tam Avangin ruang char apung bel thei thu an soi. Nipyidaw te kong Township muna Military Council SEC pai mi som ni chu Tuiin Avangin an Borala an Ralthom te po tuya an chan thu an soi. Military Council Hnehna nei tu General me online Chuan Nipyidaw chia to na Township hun sang te kalin asipai te chan Chhuahna na a thaw tir ve mek bok thu an soi. Tuiin in Kalay Township a chim ve mek chinlan ram Zofa Kalay Township kolpui lam yata atangin tui asang chho mek zela Tuiin tlak niam lam ai sang lam apan thu Tualchhung mi ten September ni sompanga a tlang zarna nei. Myanmar Tuiin Avangin Township somthum pali in harsatna an tok meka mi pui noi ni chuang an Raltlan mek bok ani. Tuiin sang lam apan zel thei Avangin mun tina NGO pol sang le mi pui te in ring turin shatirna an neya. Tulda na zira Chhuahna na thok turin Tualchhung pavalai te an poimo thu an soi. Joshua van chu UFC in Khelhna a Hnehna Chang. Myanmar ram le chin Zofa te hnamzi nga UFC in Khelhna Lian tak tel ma saber le a khelpui ten vo in thlenga din mun la thleng zo lo om chun. Joshua van chu September ni sompanga Zinglam UFC zathum paruk in Khelhna rang thuma Hnehna Chang thei ani. Joshua van chu kumsomni pahni mi ni in atumpui pa chu Cyrus kumsomni parian mi ani. Rang thumna a Joshua van chuan olsam takin Hnehna Chang thei ani. Joshua van chu UFC a voinga alo tel to a voili achaka voikhat atlom ani. Tuntum achak Avangin Joshua van chuan lom thu asoya ka u le naw nu le pa mi puiten mintung tai sakna wang liao ani ati. Tahan Khuaah Rukruk Hmang Pakhat chu Tualchhung mi ten an man chinlan ram Zofa Kalay Township Tahan Khuaah September ni som Pakhat ni lai ni Zing dar ni AM velkhan YCW private school Khelhna Tahan si group zan duty tlom ngai mi ten kol nam ni a in chhal tu ti shel lo Pakhat chu abung ro te nen mi in rok atum lai tak an man thu Tualchhung mi Pakhat chuan Zofa jonara asiatir. Thopui thian Pakhat nain ma se a thopui pa chuan man ani lain a hmu vele atlan chiat santa ani. Rukruk Hmang chu khotlang opa ten a phu tok shemna pe in chuizuina an nei. Thudon danin tunlai kali miu chu nga thilbo atamin pau thailo tak po omlawin thilbo anasa hle a khotlang thalai tlom ngai mi ten Ruk Hmang laka mani khwa le veng aral muan theina turin malakna kan neya Rukruk jing mi ten an sim lo chuan a ayana sa in khotlang mi puiten an chunga rorelna kan nei anga an soi boy thailo ang in Tualchhung tlom ngai zinga how tu Pakhat chuan asoi. Khati zong kha tuna Chanchin karumpong theite chu ani a atir tanga top tlenga milaw ngai thlak sak tu nu lepa u le naw zong te ni man nom vek ule